Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga estong. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Liwliwak ti agdengdenge kadagiti drama iti istasyon nyo a DZWT. Agtawan itan iti nasurok 80. Iti daytoy nga edad ko, napigsapay lati panagkita ken panagdengeg ko. Addamat kapadasak akayat ko apay drama ken ka. Ngem sakbay na, kayat ko man la adamagen. No asino ti mangak akem, pipay, iti drama yo akatukad ti basol. Kabos-boses ngamin ti kaudyan nga asawak, ani Arsenia. Isu atunggal mangeg ko day ta drama yo, maay-ayatanak amang dengdengeg, nang runa ken ni Pipay. Tatalaga ngagkabkaboses da iti asawak. Tata Istong, wenno Mang Istong, ti mangak-akam iti Pipay ket ni Mary Jane Castro. Kaya tagyaman kami takanayon kayo gayam ngagdengdengeg kadagiti drama dito istasyon tayo. Bueno papagayam, hintay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Istong. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ulitin man dyan bagang masa? Masikuga kun kunak Istong. Yahoo! Ay na! At ang junior ko no kasta! Amo nga rod, no lalaki ti si Kugko Istong. Ha? Ay wala niya. O di, junior ano babae? Ang nasingin, may mayat manan, bakit? Anya? Anya nga tipagin inawam, ha? Ibagam, ta iso tigatangag akanam. Ibagam, bakit? Awan mo. Awan nga rod ganas ko amang mangan. Kasla rumara amin nga ipaunag ko, Istong. Anya? Ni, apay hay. Saan mat anasaya at ano di ka mangan? Mangan ka tapno adamot ka ng anak ta. Diyak mat nga ron maawatan ti bagik. Kun masadsadutak nga gunggunay.
Kaya't ko ti agid dalatan lakay. Anya? O sige, di mo pilitan taggunay no talaga madi. Di ka madanagan. Tasyak ti agdalos, aglaba ken agluto. Aramidak amin na trabahom, sakbay ang mapahanak ijay talon. Istong, nalawa man ang tayo minulam iti abakan laya. Wen pare, barang tsumambay tinangin na presyo. Talaga nga inspirado kang agtrabaho ah. Taddanton bunga yo kini kumare. Nako namon pare, kasmatkan ka pare ikoy. E di, nanayunan ta anak mo, nagtriple mati kinagagat mo. Una pare, agpadata at ipamilyata ti inspirasyon tang agtrabaho. Husto kay ti dayta, pare ikoy. Lakay, kabulan akon. Madandanagan ak. Kasladyak kabailan ti aganak. Kapailam, basta patip karam ti pakinakam mo, wen? Estong, Paayabak to ni Nana Pipang. Nalayang deja partira. naimbag man. Taadapay lang ni Nana Pipang apartira dito eh. Una, nadaganak, iso tayo banda. Nalayang apartira ni Nana Pipang. Bakit mo ton? Kabailan na pa yung ato tiyang panak? Kabailan na. Di kagdanag, inak to ayaban, nagsikalan ti Asa? Ay ko, pare. Pakiayab mo man Estong. Aga nakaksan. Ha? Ay, kastaya. Ay, sus. Napanan ni pare ay ah. Napan ijitalon. Sige mare, mabit lang. Inak ayaban ni kumpare. Ay sus, inak nga rudan ayaban ni Nana Pipang, pare. Darasam tani bakit mo? Ay na, makapadanag mo. Wano saan? Ang kakitaan ni bakit mo? Tasakon timapan mangayab kini Nana Pipang. Alaman nga rod, pare, ikoy. Ay na, agyaman na kyun ka, pare. Alan, agawid ka nga rudan. Darasam, tayo nakayabanan ni Nana Pipang. Matayang ko, Estong. Kabailam dayta, patip karam ti pakinakam mo, bakit? Urayin ta da Nana Pipang. Estong. Pare, palistong! Idoron mo, pare. Sana nakatrangka dayta. Ay na pare, sana makumay ni Nana Pipang. Masakit, nagkakapsot. Anya, ay sus, kasano nga rudan nga, pare? Anda ka di amo masabali a partera. Ada nga medyo kabangibang a barangay ti ayan na. Kasano nga taday to yan? Sige, tayo nakayaban ti amok apartera.
Ngam, mabayaganak tawan mo tilugan dito yung lugar tayo. Ngam, taray akon, tapno mabit. Alaman nga Rod, pare ko eh. Nagsakit ni sikat ko. Diyan ko. Mawalawag pa yan, Estong. Sapay di pa si Mang Puti nagbayalugan dito lugar tayo. Tarkilagla ko man. Tamapantalan nga ni sa ospital. Wala nga, Rod. May samot nga minti agbibiyahe alugan dito yung lugar tayo. Ang dandan ni Dayjayan, tamalamatan. Atan tayo nagbayalugan. Bakit dito ka lang Tay nakasarita. Arkilantan. Masa. Masa asawag. Baby, apa yung pinanawandag? Masa. Paristong, awan gasat dagiti aginan. Pare ko eh. Jack maklon dito na pasamak ka na kita ginag. Apa yan na pasamak ka na ko na si Kastoy. Apay. Aklunan tayo ti amin, pare. Nasakit man. Ngam awan ti maramidan tayo. Agpatinggalangan di ta tibiyag dagiti aginam. oras mo, ading felisidad. Ay, si kamot kaya, Mang Estong. Sumrag ka Agyaman nak, Ala, agtugaw ka, Mang Estong. agyaman nak manan amumad siguro no apay ngay mayak. Kasi ti sigod. Umay kumanan ti dari. Wanan, Mang Estong. Ah, Natingiting kon tiriknak. ah, Saan ka narigat nga ayatan? Iso asiki, aklunan kan. agyaman nak felisidad. Agkasarta ko man. Kasar adagusan? Wen di tanto mo't lang titong palta. Saan ka di? Wan matkit di O anya, umanugot kan? Tapag sasaritaan tayo ti kalay sata, felisidad. Sige, sikati makaam mo, Estong.
Iti barwa kasar, pare Istong. Kastoy pare. Naragsa ka madantanagan. Ha? Nay, apay pare? Madanagan na ka. Tadyak maliklikan dag panunot iti negatibo. Tunggal malagip ko tinapasamak iti day di masa. Sigakit di mo't pare. Saan man natila pang panunutan? Tsak kaya ta maulit tinapasamak, pare ko eh. Ay na pare aya. Sa bali day di masa, sa bali mat ni Felicidad. Di mo ida pagpadaan pare. Oo na, kasanon no. Diyak mo na niya ti panunutag, pare ko eh. Sapay la ko ma. Tadi na kon panawan ti may kadwa nga asawa. Istong lakay. Awam mo't danuman. Sapay na urnong tila baak. Talaga nga minabumasit ti danom ito ubog no kastoy a summer, bakit? Inak aglabay di karayan lakay. Inton bigatan, takuyugan ka. At dapat nga min aramidak ita ije talon. Ay na, kabailak mo't nga uri awan kadwakat. Kan adda pa panakinton bigat. Alaak tay dakkelap langgana, ta susuunek. Ikabil ko amin alalabaan ijay. Kasanon na agawid ka. Nadagsan ton tilupot na nabasa ayawid mo. Saan? Pamagaak pa'y tilupot sakto agawin. Sige nga Rodan. Makamo ka. Aganad ka nga Rod, Wen lakay. Asidig mo ti karayan dito. Di nakpagdanagan. Iso asa pa akong timapan aglaba. Tapno daras ama magaan dagiti lupot ta. Maluman. Namawan pa ilan ni Felicidad. Sorotok man langan di takarayan. Ay, sa dino nga taabanda tinaglabaan na aya. Mapana kita yan dagiti ramak. Amangan no ijay tinaglabaan na. Pare Istong! Pare Istong! Ni pare ikoy. Pare! Ay na pare! Naimbag tayo may ka. Ni bakit mo? Ingka kitaan. Ar-ari bungbungan dagiti tattawi di karayan. Naikaglis ka nukat na ito pati ulo na iti bataw. Diyos ko! Sa dino abanda, pare! Makipagladingit bayaw. Agyaman. Sino kay tayo, kabsat? Siyak ni Arsenia. Kasinsin ko ni Felicidad. Di nakamam mo. Ta sa anak-anak ka atender idi nagkasar kayo. Adayo nga min alugar tinakaikamangak. Bayaw. Iso aman mano kaming agkita iti kasinsin ko. Ngam anyan. Ta nagsapamat anatay. Uwan nga Rod, kabsat. O sige, tay naktumulong iti kusina, bayaw. Basta patib karam ti pakinakam mo. Tapno saan ama apektaran ti salon at mo. Di ka kanunang nangan apulos. Awan ganas ko, kabsat. Ala, mangan ka Di mo baybayan ti salon at mo.
pare, manon atawon tinapalabas manipod na balo ka. Walon atawan. Wanya rod, pare. Awan ka din ti plano mamangasawa manan. Awanan, pare. Madjakon. Apay ngay. Ubing ka pa'y matititawan mo ako 45. Mabalin mo pa'y ti mangikasar. Guston, pare. Mabuti nga ako. Pagbutngam ko ma. Pampanunutam tumat amabalo ka manan. Ay na, paristong. Narigat ti agmay-maysa. Nang runa ket awan anak mo. Kasanon nulakay kan, pare. Asino nga iti kapinadang mo iti biyag? Pare, ikoy. Aywan, pare. Malagip mo ni Arsenia. Diyan ngay kasinsinday di bakit mo. Ne. Apay ni Arsenia, pare. Agnagdamat gaya man dito'y lugar tayo. Isuda ti nakagatang iti daga ti kasinsinday jay daya. Ah, kastaya. Wan, pare. Ay na, napintas day jay. Nakasaritak ti amana. Kat palomat gaya man day jay. Anya? Apay no armam ni Arsenia, pare. Ah, ay. Saan man natilay bagbagang pare, ikoy. Tama nga nung masulisugak at mga sawak manay. Ay, awan dakas na, pare. Naimbang nga oras mo, tata. Kasta mo itistong barok. Sumbre ka. Agyaman ak, tata. Matugaw ka. Urayang biitan ni Arsinya tanapan bit ija istor. Yanos mon baraw. Ah, kasta ka di. Sige, awan ang yaman na, tata. Istong. Talaga ka diyan napuno kay ti anak ka? Wen, tata. Katno kaya tenak. Ikasar ko adagos. Ay, kaya't kalauna ay para iti anak ko baraw. Iso na lang ta. Mga no di mo amo tinapalabas ti anak ko. Naibagana ka din kan ka. Anamitlon, anabalaw. Wen, tata. Naibaganan day ta. Saan ka amabutag? Nado nga mintag kun kuna ama nagibalo ti anak ko. Sana ka mabutang, tata. Ngamin, agpada kami matiti sitwasyon. Unan niya. Nabidwa ka na nabalaw. Ket namitlumot ti anak ko. Ay, agbagay kayong sagagpaisaw. Ididamo, talaga madanagan Mr. Lonely. Tiyam mo, adda mapukaw kada kami, iti asawa. Ngam nagbidutak iti dayta nga atap ko. Taging gaita nga agtawan kamin iti nasurok awalupulo, sibibiyag kami pa'y nga agpadpada. Naaddaan kami iti talong nga anak, kat agpapadadan a professional. Kan addaan dametten iti bukod a pamilya. Kat ita, naragsak kami latay iti asawa, nga uray bakit kan lakay kami. To'y pagayam mo, istong. Agyaman kami, tata istong kunak manlangan niya. Kat maragsakan kami para kada kayo. Ngamin, uray kasano kasaem dagiti napasaran nyo iti kalabas,
nagbalin kayo latta anaragsak iti udina. Ala, sapay kuma, tamanayunan pa iti tawen, ti panagbiagyo nga agasawa. Ket tangay ko nayo akabos-boses ni Pipa iti asawa yo, iso nga rod ti nangakam iti papel nga arsenya. Ket pagyamanan mi tata Istong, ta iti kasta nga edad yo, managdengeg kayo pay iti drama. Sapay la kuma, ta maipaayanda kayo iti liwliwa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Istong, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz, kan iti matireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.